Arahosem kese a asen aba beto Ghana man enyina so biom a obia eka ho asem a chese wudu social media se etwa trene ewo honom a ye kira eye abayoa 14 years anka ba social media so ba foforo na obia eka se wo 16 years na so ne maame anka sa wo no ni chocho mucho aba beka ne real age say over 14 years na asemi esi ewo Miracle Senior High School ya ewo Sunyane Bono region akole ye chiremu a yesi akole akomite suicide a chese wasen ne ho akonfo wewu yaya fiati asefo asase so na asemi eba ye ye chira akole yekoyi ni fi hange ni mu no na chese letter ehye ne botomu I am filled with sorrows and pain. Now so ene biomu nso cide penny award wodi asemi ho akone aba ne ekeka ho de beto dwa ese sa enye eno nkwa na abayo ne etro ye wo san hwehwe mu no abayo ne san tro note tententi a eka ho biomu a chese ya yedwen ho a yenti ase san se ne ye nim ni se I'm filled with pain and sorrow and I ye de nim na ne ka ho ne nso no efi hifa ebeka ho a chese no de wo mu yi akoda no mo ehu na afei na asem no aba bepie na eno ne nam so a enkrofo bebre ekeka o ma adwen chese ne course ne de enye se akola no na eku ne ho na even ne maame kra ba be confirm se doctor chira wo hwehwe mu no enye nsen ho na eku akoda no na mmom obi na hyeda di na ewuo na wa hyeda ba be sen wo dan ni ho no mo se ne be ya ye be kasa akoda no na age ne nkwa efi ni nsem na busua mayentie ne maame eni ni nua ba esu areho ne yawa wo de be kasa wo social media na yembra. Oh boy, having your kuno. Obina kuno, someone killed her. Obina kuno, no, did not say, no, be out to me, kuno, and woman in nice form, and there is no chair there. Say, I can't in the committees. You say, Obina kuno, go for kuno. So nobody should say, Sabinya, kuno. If you've killed her, you should stop disgracing her. And she was not. The school would come in, but you forgot to mention your own name. The school she was attending was Miracle Preparatory School, and she was at the boarding house in the school. I also, you people you are tarnishing my sister's image. Stop! You've already killed her. With all the lies on the Yatias, you are not going to go scot-free. That will not happen. It will not happen. You people should stop saying rab you. Because Leticia kuno doctor confirm say one sha konfu. Sank wa sha konfu anko be kwa toilet. Hello, Mijira doctor na wuro ne ho no. Leticia anko toilet onyo so ane ho ne ketre ma ntwe. That means obi na kuno no de na begina ho no mo de ahoma ka ho. Obina kuno, obia de tabo diseminyana kuno, obo having yana kuno, obina kuno, someone killed her, obina kuno, no, did not say, no, be out to me kuno, and woman in nice form, and there is no chair there. Say, I can't in the committees. You say, obina kuno, go for kuno. So nobody should say, Sabinya, kuno. If you've killed her, you should stop disgracing her. And she was not. The school would come in, but you forgot to mention your own name. The school she was attending was Miracle Preparatory School, and she was at the boarding house in the school. I also, you people you are tarnishing my sister's image. Stop! You've already killed her. With all the lies on the Yatias, you are not going to go scot-free. That will not happen. It will not happen. You people should stop saying rab you. Because Leticia kuno doctor confirm say one sha konfu. Sank wa sha konfu anko be kwa toilet. Hello, Mijira doctor na wuro ne ho no. Leticia anko toilet onyo so ane ho ne ketre ma ntwe. That means obi na kuno no de na begina ho no mo de ahoma ka ho.
Ebusuan areho papa san say toda ne ye bisa say nti den pa na ekoso wo ye man Ghana ye man ananka obi a wiase afa na nyina obi ama na no so a the peaceful country ananka wo wiase nyina nya chese Ghana edi kan a na enne ye tete nsem bi say ewo mu na chese areho papa edin papa na ye wo no say ya adane bone anasa adane bone ewie na asemu esi ye na nkrofo bebre keka o madwen church o madwen chese enye no krese ne maame be kan se enye no krese a na bi mu nso egidi sanse ne maame kan o se so doctor wo hwe akola no wo gina ho ono maame ni gina ho ne yi ne ba ne ho hwe enkrese akola no ne sen ne ho wo kire mu a wo sen ho a ebi ajonso ezida se obejonso egu ho during the struggle na wo de ewu ni mu ana se busiamfa ncheme obekọ toilet egu ne ho ana se ne tetrema ebetwe ne nyina sa ne ma nyina ebi eni ho a esi ewa akola ne mu na afei nso akola ne yekoya yekoto ne ekonwa wo sen ho de anka ne minim sei wo gina ekonwa so na wo se wasen wo ho wo wi a wo de na ye pushi ekonwa ne atofom na afei de watimi a struggle till death na nso sansunso we nyina na se niema we nyina no ebi ni ho ekonwa bi ensi ho yekoya na akola ne nan esi fom ya e kire se enya akola ne nekun ne ho a ebi mo kire se isi da se teachers for no se your friend ma meka se ye tete mi wo school mu hai na ebi na teachers for na tete no epese wo fefe no na won ma ho kwan enu nti wo enam so ma wo ni teacher ni bi prepare na efi ni nsem a wo hwere ne nkwa na chese se ne be ya ne ho ebeda son nti no wo ba be sen akola no wo ho no mo na yen kasa akola no na eku ne ho ye egu akola no anim ase se ne nua ne kan ye nti mo ma yen jai se ne ye egu akola no anim ase no obi na eku akola no ya edi na sen ho esan sa bayo ananko wo no de won pe ne ho asem empe kasa mpo de esi den na obi yebetimi aka se obi eku ne sa na eku ne ho sa na obi na eku no Ghana baby aye kọ no asesese de eni ya yenyai eni ya yenyai papa enu nti muma ye mompa maye man Ghana ne ye hia mpa bo wo man mu sanse niema ekoso sese wo sori a sanye ewu a na ye rape case na ye rituals ensem we nyina na nka yetete no aman foforo mu so sese Ghana ne yete enu nti ebusuan fa wadwenkyere ebra eden na wo hwe a yebetimi ayabo Ghana eyempaibo na ana se de biem ene yebeye yo fa wadwenkyere efa to ye comment section ho ma ye fefefe enye asumdwe kwan so ne odo kwan so a enya adapa etwa kwan so media ene akosua pokua ansa eke kwemfidi 1 apa ni awogina camera na echinchi mu ye enso eye mebra DKM ba kope ai wono a na wama memi gina he me ho ayefe wachinchim ne fefefe esade ama me ne umienu ama wonya bi ehwe makramo kwaso na subscribe to your YouTube channel to my GH na fe follow your Instagram Facebook and ama himfie ho Twitter ai ho hia me pa that's the message ya mo